Niliambia watu Kongo. Igihe bamaye umwanya wo kwigisha mu shengero rya Pentecote. Nilipatia muda wa kufundisha. Ndabwira abajene. Nikamwambia vijana. Mureke kwikwegera. Acheni kujikokotea. Ubonye TB Joshua. Ukiona TB Joshua. Ngo ni Freemason. Ubonye Pastor Chris. Ukiona Pastor Ngo ni Chris. Freemason. Ariko nibarambirwa kuba abafana ba Thierry Henry. Tena hawashindi kukosa kuwa wafana wa Thierry Henry. Ariko TB Joshua ngo ni Freemason. TB Joshua eti Freemason. Prophet Makandiwa Freemason. Eti Freemason pia. Ni wochecheka. Si unyamaza. Ndababwira ni ibyo murabivuga uno munsi. Ayo mnayasema kesho. Ushoboye guhaguruswa n'Imana. Unaweza simamisha. Ugomba kuyikorera. Unataka ugiye kwibwira ngo iguhe ubushobozi. Ukienda kumwambia kupe uwezo. Izokubaza. Atakuuliza. Nawe ndakugire Freemason. Nawe ni kufanye Freemason. Nasengeye abantu baguye. Niliombea watu wakaanguka. Murabe neza. Mtazame vizuri. Yambaye impeta. Amevaa pete. Nuru likakwamba impeta kana Maria. Sasa niache kuvaa pete na mimi nimefunga ndoa. Nigeze kwakira umuntu muri biro jewe. Niliwahi kupokea mtu ofisini. Ambira ngo please. Akanambia ndaje kugira ngo ndakuje. Ninakuja nikwambie kugira ngo ngoho. Ili nifunguliwe. Batubwiye ngo walituambia hali mafuta special. Kuna mafuta special. Uzamira kuri aeroport. Wanakuleteaga airport. Ukayakira mu ijoro. Unayapokea usiku. Ukayisiga ngaho. Unayajipaka hapa. Ukifanya hivi abantu bose bakaba. Watu wote wanaanguka. Chandibaza. Najiuliza. Ayo mafuta ni mbari. Ayo mafuta kama yako. Ibisuma byo yisiga ku mubiri wose. Wamwizi wanaweza kujipakana mwili wote. Bigatabisha ku isoko abadandaji bose bakagwa. Wote wafanya biashara wanaanguka. Undaraje live. Arambia ngo twari mu masengero. Akanambia tulikuwa maombi. Imana yako. Eti Mungu alisema. Ngo iraza kukumara amazi. Atakuaibisha. Ishengero rya Assemblies of God. Mu kanisa la Assemblies. Nari vise ibikora. Nilikuwa na mkutano. Ku munsi wa Pentecote. Siku ya Pentecote. Birakumara amazi. Atakuaibisha. Ngo ayo mangetengetea. Eti huyo ya uchawi yako hayo. Kisha uko na mdeliver fire. Hamuri kuna mdeliver. Birukanye daimon. Nafukuza pepo. Ya wapi sasa? Ngomba kuona. Ninataka niwafungue. Brazi hii ni sio sege sasa ngukuri hagarare. Ariko uno musi arako narizi chini na mzee ngomana iyi mvura siku zingine zote sisimamishaji mvua, lakini kwa leo maana nilikuwa najua somo, nilisema hii subiri. Maana nilijua watu wengi wanaenda kuokolewa. You understand what I'm talking about? Urikuru mvicho ndiko na kwa mahoro ndayabasigaranye intumwa eti amani na abavugisha manabii abapastor wachungaji abavuga butumwa wahubiri bagendanya amahoro y'imijyango wanaenda na amani ya ariko barabaye reject lakini walitupwa. Okay, Mathayo 10 murongo w'icumi gatatu mstari wa 10 cyane isaho y'impamba kandi ntimujane amafundo abiri. Imana irababuza kugitora cyane umukozi akwiye guhembo kubera inzara iri mu bantu, kwa sababu ya njaa kumua yumvise umuvugabutumwa akisikia mahubiri ahejeje kwigisha anamaliza fundisho bakavuga mu ishengero wanasema mkanisa nidutere imbuto tutie mbegu kubw'umuvugabutumwa kwa ajili ya mahubiri akacabwira mugenzi anamwezi sinilikwambia sinakubwiye nilikwambia ni inzara yari kwiramuvugisha njaa ilikuwa inamsemesha kabisa no kusukumwa ya kusema unamitikia na zero habari alisema maana unatoa na 2000 hivyo ndiko ndavuga ni bora ya ayo ambona yasema ni Yesu yababujije kuvuga Yesu ndio aliwakataza wasipeleke ama aremeza ko bakwiye alafu anasema kama wanastahili kulipa aya mafaranga ari ngayo yose ndayahezaje hizi pesa zote ziko hapa na ariko hano lakini ari umuntu hapa yatsitaye kuna mtu alikwazika yibaza ayo walikuwa rashira anajiwaza zenye wanatia hapa aba pastor wachungaji ya watu wote wanatia pesa pale ndio kontante kuya harure ba kuya ukuye kontable unisaidie kusabia basi ndiko ndavuga niko nasema kweli gahiruza ni mwisho sasa ni gihe umukristo mu ishengero ahabwa n'ikigira cy'umupasiteri bamoya akavuga amaze misatwiba ni nyakati Mkristo wa kanisani anasabia sehemu ya 10 anasema eti mchungaji anamaliza siku anaiba. Sema vuga byinshi siwezi sema vingi nivugira ibindi nico cyo
ndasenze ndimana dutabare twese. Ninaomba Mungu na Niko atuokoe. ndatahurika cyangwa Niko ndabyibona. naeleweka ili Ngo ntihagire icyo mwitwaza eti msipeleki kuko chochote murakwiye impembo. kwa maana mnastahili None ni kulipwa. bande bari kubahemba? Sasa ni wanani wangewalipa?